Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, nasumbok-sumbok maparatiin mo. Asok. Oh! Ako! Buka mo sa pinto mo nun! Makirim anak ko si Rundut! Oh! Buka mo sa pinto mo nun! Ah, awas na sutuntang na bitulay na. Oh! Assalamualaikum. Ano ba niya ba ito sa tapos-tapos sa pinto? May niya! Nasulo lang ang pamukha natin. Wih! Kulot na mahita to! Isa nga, sumaylay. Nabiya-biya yun. Yang kita ya dong isot kepeng. Ah, biar cara membuat kepeng yun. Payak kon bawa kartu ATM di mejaon. Baru rak mangecek kita. Oh, sungunindo. Raku dah. Coba jo. Satu, dua, tiga. Makirim anak nai si rundut. Leher kamu bohepeng nai. Langgira. Ah, ito no. Juga ada tonton di berita. Iba masuk do tulubang nai. Pamasok betul. Alale. Ah, menari. Nabiya yun. Coba tuh. Ha, tinang kilok keluar hepeng. Narinig ko na ATM mo. Oh lo, tapay ti majol. Ha, langgira. Ah, aku tuh majik tulala lagi. Tapajug jolo toki. Oton mo, tapajug jolo. Uy. Nang ginarada. Di ka dihepeng nai. Ah, naritik lo na para ate mo. Kita le, atsin unu ni ba pwede daw? Oh, alala. Macut makirim anak ni ba nanilihin mo hepeng na? Sangaso, bayar ni ATM mo. Oo. Sangaso. Aliling man ka. Ala, may dumapuang na biya nga. Ala, ada ko na. Ada ba hati sari-sari mo na mo? Ada ba ang mga itong kiping na ikan? Odo, may dumabang.